Sen sağlarmısınız, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kişiler. Burun zamanlarda, bundan 2500 yıllar, 3000 yıllar evvel, İdil'den Ural'a, Ural'dan Sibir'e, Sibir'den Orta Aziyaga, Okyan'a kadar bulgan aralarını, hem İdil'den Kırım'a, Kafkaz'a, hatta Dunay yılgasına kadar bulgan yerlerini bilegenler, Sak isimli halk kabileleri. İkinci türlü etkende, onlarını Skiflar deyip de adılar tarihçiler. Şuşu Skiflar, yani bizning burungu babalarımız, pek köp kıymetli eserler kaldırganlar bizge. Skiflar deyip atala turgan bu kabilelerinin kulları, öz kulları bilen işlegen cevherleri, yani sanat eserleri bugünkü günge kadar kelip jetken hem alar bütün dünya muzeylarında saklana. Bütün dünya şahsların sıklandıra. Buna göresiz, saf altından işlengen bulan, onun stiline bağlıyız. Bu bir naturadan işlengen tügül. Abstrakt fikir yürütüşü kolu bilen işlengen. Mine şuşu sanat eserin borluqqa getirgen. Bütün dünyanı bugünkü günge kadar üzmesden sıklandıra turgan sanat eserleri yaratkan bu Skif halkı, saklar kimlerinin babalarısın? Onlar işlegen güzel eserler kimlerinin mirası? Kimler olar bilen gururlanırga tiyiş en birinci şiratta? Mene şunday kızık sorav. Skiflarını bazıları Rus halkının burungu babaları deyip de ettiler, yaki başka kişilerde, başka galimlerde şol fikrini kuvvetlegen idi zamanında. Lakin indi hazır bütün dünyaya mağlum ki Skiflar, saklar, bundan 3000 yıl evvel, 4000 yıl evvel yaşayan burungu babalarımız bizning tilde söyleşkenler. Hem bizning bugünkü günde otura turgan yerlerimizde yaşaganlar. Hem alar turdan turdu beytirge kerek bizning burungu babalarımız. Biz bu mirasның varisları. Mine şuşu saklar, Skiflar zamanında mal urşetkenler dalalarda, atlar, diyeler, sarıklar, kuylar asıraganlar, hem bik soğuşan halık bulganlar. Hatta alar özlerinin hatın kızlarında soğuş hünerine üretkenler, kılıç bilen soğuşurga, atta yürüge, sünge atarga, hem başkalar. Mine şuşu Sak kabilesinin büyük padişası, özünün güzeller güzeli olgan kızın Mermer isimli padişahka kiyevge biri. Gacep akıllı, güzel, hem şuluk vakitta irlerden de ozdurup atta şabatırgan, kılıç oynatatırgan, jeyeden tuğra atatırgan kız bula. Hem anın ismi de şul kadar güzel isim ki, bugünçe yangırı, bizninçe yangırı, Zerine. Zerine patşa bikeni özünün iri mermer üzülüp süye. Mine bir zamanlı mermer irine Kürşü patşası İstriyengey soğuş başlıyor. Yavga çığa. Hem bu soğuşta mermer özü bilen süyüklü hatını Zerineni de ala. Ol 10 kul yağında rışa 2 kılıç bilen. Hem bu soğuşta Zerine patşa bike bir katı yaralana. Soğuşun devam ete almasını bilgenden sonra ol soğuş kırından çıkıp iline kaytıp giderge şaba başlıyor. Lakin onun artından İstriyengey Bahadır şaba. Kuva. Kuv jitkenden sonra yerinden verip çıra hem jeyevlenip Zerinege kılıç bilen gizene. Hem şu vakitte onun kulu katıp kala. İstriyengey Bahadır Zerine'nin güzelligin körüp trataş bulup kata. Hem Mecnun'day aşık bula.
Истрәнгәй Баһадир яралы Зәринәне ияренә утыртып, тезгенен кулына тоттырып, иленә кайтарып җибәрә. Бар, яшә, гүзәллегең белән ләззәтләнеп яшә һәм тәхетең белән ләззәтләнеп яшә дип аны озатып кала. Сугыш бетә. Инде мәрмәр Истрәнгәйдән үч алырга уйлый. Һәм гаскәр җыеп Истрәнгәйгә каршы яу чаба. Зәринә дә инде савыгып җиткән була, кулына кылыч алып, атка менеп, Истрәнгәйгә каршы яу чаба. Бик каты була арыш. Як-яктан уннар меңнәрчә, 100 меңнәрчә атлар, гаскәрләр каршы килеп орышалар, сугышалар, кан кыйла. Һәм бу яуда мәрмәр Истрәнгәйне җиңә. Яралы Истрәнгәйне үлем җәзасына тарта. Һәм кылычын суырып чыгарып Истрәнгәйнең башын чавым дигәндә генә аның кылычына тагын бер кылыч каршы төшә. Бу Зәринә кылычы була. Үлтермә, зинһар ди. Үлтермә, ул мине саклап калды. Яремә утыртып ватаныма азатты. Зинһар аны үтермә ди. Ләкин мәрмәр үчлекле була. Тагын да катырак сугыша башлый һәм әллә ялгышып, әллә кызулык белән Зәринә патшабикә иренә кылыч чаба һәм мәрмәр падишаһ шунда ук һәлак була. Сугыш тәмам. Сулух төзелә. Инде яралар да төзелеп бетә. Ике арада тынычлык урнаша. Һәм Истрәнгәй җанына урын таба алмыйча бургалана. Һәм чыдый алмагач, мәхәббәтеннән чыдый алмагач, ул Зәринә патшабикә янына китә һәм әйтә ки: Зәринәкәй, мин сиңа үлеп гашыйк булдым. Мин сине өзелеп сөям. Чык миңа кияүгә. Әгәр дә син миңа кияүгә чыксаң, ике ил арасында сулык булыр, мәңгегә сугышлар бетәр ди. Зәринә дә аңа гашыйк икәнлеген әйтә, ләкин мәгърур бикә урыннан торып әйтә ки: Истрәнгәй Баһадир, син курку белмәс, улпат батыр. Яуда үлемнән курыкмаган батыр, үзеңнең хисләреңне тыя бел. Мин синең хатының була алмыйм. Халык ни әйтер? Була алмыйм. Истрәнгәй яралы йөрәген тотып, иленә кайтып китә. Һәм хат яза. Тарихта ул хат сакланган. Менә ул хат. Истрәнгәйдән Зәринәгә: Мин сине яуда үтермәдем. Гомереңне саклап калдым. Шулай итеп, мин сиңа үз дәрәҗәң белән ләззәтләнеп яшәргә юл куйдым. Син мине үтермәдең һәм хәзерендә син мине үзең үк үлтерәсең, ди. Хатны юллый да Истрәнгәй Баһадир хәнҗәрен сорап ала. Һәм хәнҗәрен үз бәгыренә кадый. Соңгы сугышында да ул Зәринәкәй дигән сүз белән вафат итә. Хат Зәринәгә килеп ирешә. Хатны укып чыкканнан соң Зәринә никадәр зур югалтуга дучар булганын аңлый. Ул чынлап та Истрәнгәй Баһадирга гашыйк булган икән. Шуннан соң Зәринә бикә үзен үзе үтергән дип сөйлиләр. Сак халкы, Скиф халкы, алтын ustası, алтын куллы, җәүһәрчеләр аның кабер өстенә бик матур төрбә җиткереп куйганнар, ягъни мавзолей. Һәм төрбә эчендә Зәринә бикәнең алтын һәйкәлен дә
тұрғызғаннар. Міне 2790 жыл әувәл болған вақиғаны сөйледім мен сізге, тамашашылар. Нендей güzel бір дастан. Tahir Zöhrələrə teң, Yusuf Züleyxələrə teң дастан. Bu turda qalın romanlar, kitaplar yazırğa bulur idi yazmışlar. Bu turda zor, uzun matur, nəfis filmlər işlərə bulur idi kino işçiləri, kompozitorlar. Bu turda matur opera yaza alırlar idi. Tarixdə nindi sirlər yata, biz qaşaq görməyimiz. Zərinə faciğası, Zərinə məhəbbəti bizning ata-babalarımızın, skiflarının, saqlarının güzel xəzinəsi yata tarixdə.